Raure job re hedo arauga atiriri kurugamana nao mbere nginya kiereweke job yes job ekete atiriri kia giachia go ithe akigurite matuko maumana hau gatene iri waigua ni ndisi ya magana meri ma serpenta masirigi na tugicoka tugitia mundu ciringi 40 cia Sorovia yes karuo mbaro ti yakwa iri ho yes reo job ri ithe ndakihurukirio gatene agituika no okiga yake indo cia ithe na tondu ni aiguete riu kundu kuwa ithe agurite ri kundu gukurite na njira nene muno ri tondu ithe igireire cia igire cia igire icio ni kuota igiri yes na warie ojo ne warie nuthu eka ri nuthu eka angiko ni kundu prime yes nuthu eka actually is not a small piece of land it's not in a peri-urban area actually na kundu ugietha kiata kiu wage iyo na wina mbia yes wage utamembule ni hinya muno tigari atene piu ri ukora mundu wina nuthu nuthu eka membule tha ino momorithiria andu omathamie sio rahisi kupata yo siringi negeka uguo he mundu thamagia andu akwira nenyenete maita maigana ugitemera mitaro mai ni ndire ya handu ha ongi haneri no gwethere hegega na ngiucokanio kanyumba ongi abataga tukoroba yure siriatia oyela wari leo kwa job race half an acre na ore ure Niarakiugire niarakienda gucokanerio kanyamu hau ni getho na akiakionaga income here and there what he did not know or take into consideration ni ati kundu kuu ni gwatwikire controlled development zone yes togwaka kirio kwenda hapana etari uri okoraga riri dekio bustani we kundu gwitagwo you know thicker greens yes just to mention but a few Runda Paradise kudo give you to kaero Tio do dadia kirio lenda tetonde gwaku yes ajere kudo kugeta Runda Momwe ri anda ku Runda Momwe the people who live there have old money yes adumasha maneti na shiringi tene mat ayo zira the struggle Keta old man pesa ciarika na tene wa nyanja nau andu makona cia kambuni cietagwo Aliko yes riu ku ni control riu ayu bure ayo kari arakiajia kanyomboro guku kwa ithera tha guku akigaire yes kabunga riu no eroreirwo guo akaraka yes ikinya riu haru finye state committee ri marauga mamu ikiata mamu surprise pekabu akiroga itheka muthuri jobu jeisaba nenyema marangithia nyarire gwakwa ne ithuĩ tukiuga gũkũ na nĩ tũroraga mũthemba wa mĩakĩre ũrĩa gũkũ gũthiaga nĩguo nĩ ithuĩ tũkĩrĩ state committee na nĩ tũkwendaga kũmenya nĩ tũrona ta wakĩra mabundi atĩ mabundi mwakĩre ũcio rĩ no ũrĩa wakĩũhinyĩrĩria harĩa mũico rĩ na tweciria hihi nĩ site house Deu turakienda kumenya urabanga gwaka ki haha abia na kanyumba ga site job ya kana nyumba yake Esteticamente pareciria de site house kamera niona na wahaka ni nginya kwa andu amo niona kana wenu wibangite ithu tutianjirie na nditi ino yakira mabundi oguo ri na gwa kuiga thimitiri riu mwako waku
Ya bora mera ni ngora ta hando tutaratwarana ke mwecirerie na ke miario nyomba no ndiraka haha ri ni ondrenda guikaraga njoke ngucie inge inya hari mbere cia gukomborithia ero Neto kwamba tokuhe booklet omehe tokira turokanira rusi ya bylaws ide iheto ketio na wingi wa opinion ni go kwa state no ito ni ele guku yes azi tokiro tuko arona riu design iria cia nyumba cia teknolojia kodo ko na arona area ina bill of quality is cheapest ni ya milioni 34M yes na bena cio adutete ku akibete roshini rogi marakora akinora vag atherie ke aine kana moro ni aya ka esteem woge koroni andu kinora vag no ya ka ego boost ya ko igwa we ihoretie make manu aheto keire maondo maria turakoneire Oro mbau bereta ne magoma. Ya daugo. Mundu ria bagatire mugundo uyu ciari. Ni akire hau muri. Bado ni marakoria kiratha. Maramwira kwanja riu guku ri. Ni ufati umenye we tha ici we phase 2. Yes. Na guku we phase kinya 7. Riu phase 2 ri ni ri theme ya mavati. Mavati ma guku ri makome ma brown face ino yo yothe. Yes. Oni ndu wa uniform iti kuhanane. Yes. Riu maya wamba wekira mamu cia inori. Yo mareke terere ni agiterere amucaino ngejithate tu mami taigire makuro na misumari ya ngofia ero berenda ibatire guku gutire na tutio magereirie kuwo cimeni acio ni megubutwo mabati mauto mahuthagira kuiriga site no ti kugita nyumba one ne ngwenda bambe tugutaririe kiria kingituma tukune mabati mauto tihuthagira guku iyo ni noise pollution hende ria kwaura Papa oli tutienda yakundu guku jabura meire ndiramwira atiriri na mutiranjigwa ocio modu piori akeria maguru hau akeria maguru kana wanga thia bate kuwarukie mabati ya kura mama mucaino nginya ni aracina majirani kwara riwa mondo wero gongoro wa gwakure ni uramurehera unnecessary reflection so do the current weather situation to tingete kiria mabati ma muthemboro mamuhiro uyu guku arero atiri akuria kwa murenda njekira mabati marangi uruku turenda mabati ma muhirigo uyu igwaga ogitwa Daycra na twendaga ma brown okay momenja gako este tambeti haude ko ya nakafarwa kuria mwenjaga mabati maundu arai ona ninga githikuria njoke ngite maugare mwari umaga atia it doesn't matter the cost no that it's about quality here no muhaka tuthi na njereo ne maya ne kura mekura ni uragia your neighbors jakete kwao iyo motase tikametire tondo yezu andongore tikinyagira nyekire ajo marachi no maitho ne mabati makwari munyitane oguo muhana mumagurire ngugus tikudereria ngoma na gwakwa no na ndu acu no ni mamakire matimenyete ngikirireria oguo
Batie ukorongerete ngero. Dakija gia patience hau. Jobu. Murangira njiganeria nyumba gatagate ne kwanyu ndiraka. Ate mutiaka meico-ini. Ikatwageire we ai tuke twathwo guku ni ciana. Mayago wakuneku. Mzee wako ni haria. Mbere rona haria. We mwale maraya maitho. Ndaiwa Jobu enda nginya mucoro wa gwakatwa uko bolivia ri. Ayero ndire ito ifatara kuona plan ya development yeweke. Afa lutira njambo achorete na namba iro. Isi nelu muigire na kiolo theine. Ndirisha cia isi cia mbereri. Nengo tigia na mbere tondu muno no akiige nduka. Hello Riu haru tikwaria wega muthe. Guku ni kuri shopping center. Arcade ya guku. Na ndukiiga nduka within the residential. Kwao, kaniraiga kwao. Atereri. Ndaiga nduka mwana kyo wau abecagu wau. Ndaiga nduka ri ndukagurage. Lakini muso akoiga kiotheki. Ingeiga thimiti haha ri. Ile ndio na indo. Ezi godi rokiyo na tipwire ya crime scene. Hau ni mekogiana hau ri. Jobo ari manira main gate. Ciana cia ngati. Malaria matheri. Ciana cia ngati. Gana iguothe. You know, you cannot use sheet metal to roof here. We don't allow that. We don't. We have our standards. Rĩtha Jobu akĩrĩ mũhahuku ndĩreciria Jobu araumĩte na rũgongo. Yes. Agĩũka gwaka. Aumĩte kũndũ gĩtagwo wĩyũmĩrĩrie. Jikaze. Yes. Ona mbao cia turasi ri ni muti ararengithĩtie. No gwake. Ni magetha ma gwake mũgũnda. Cheza sita. Ndio raure. Mugathe mutongoria wa bururi amecarudi. Ndacokete no anga gucoka hwaini wa muthi. Kuma riu Nyanza that is. Riu muthi ndira aragwitirihaga icera riake ria nduko-inya kuria gitaro kia Luo Nyanza. Yes. Mundu atuire ati title ya president ni CGH. Oh, in CGH. Not E. Na mundu uyu. Mwetu. You know JKA is full of people who know things. Yes. Ni mane CGH. TGH. Na digwecia ni ri andu eri. Acha. Ne uyu. Yes. CGH. Councilor of the Golden Heart. Yes. To ni mane kuri ma EGH there is even Eliud Kipchoge. And I think Matiang'i was EGH. Otaru ri gwisia ni EGH. Kidiki. No sure if he's not, he can be. He's in the process. It's in the process. Yes. Na reke tuge mugathe mutongoria wa Florida Dr. William Samoei Ruto. Ni anatengeria mawaziri. Lera batwara Kahenya. Cabinet meeting yuma ko Githumo. Yuma umothe ya kiroko ria Kisumu State Lodge. Yes. Na nemade. Na kuma tene. Ndoi maundu ndoi nake nimo kuroka. Twi mundu yuna kenda guthaka nyamu. He's very sober.
Mugatheri. Ni arĩa mamwĩroragira asalala. Hiyo ni mzinga my friend. Haya bana, sawa. Bali okere waziri. Munene yeta ne mucemanio wa cabinet made. Yes. Na ti Nairobi kuri ogekoragwo. It's way off town. Ni Kisumu. Umanye wa mbere. Ndũngĩamba gwĩka nginya mathabu made huku ya rũcinĩ. Ni orare kundu kuriku. No orarire kuria. Yes. Yeah. Todo for one you cannot afford to miss. You cannot afford to go sererwo. Yes. Tona gũcererwo nĩguo kũrutwo na kaũndũ kau gatimũkenagia. Amũragia niĩ mũtongoria wa bũrũri ũyũ. Njikara ya ndĩmweterere tondũ nĩ inyuĩ ma. Nĩ mwandĩkĩte wĩra. Yes. Ngamwĩta mũcemanio. Yes. Ngakinya mũcemanio mbere yaku. Yes. Au ni ariona no mugathe na kirere kaundu kariri ari agacokia moko na thutha no gikona His Excellency Ruto anyitithania moko na thutha ti kaundu karamuke ni ara address sasa nikiuliza kweli sasa hiyo mukiniletea hiyo projo kweli sasa hiyo ni kuniletea kisirani ukikona acokia moko na thutha meri kaundu okoro kaundu ara address. Yes. Gata mutwarite wega. Exactly. Wende muthomage the body language. Akoragwo sawa. Tukampatia ile maneno ile kiti nikampatia ambayo ilikuwa ni yangu. Yeye akachukua prime minister. Mimi nikabaki sasa bila kitu. Sasa kazokia moko na. Sasa sinirudi nikapata. Nogera kumenya anyitete mwaki pio. Yes. Ni aswichaga na ihenya kuma githweri riu agathie githungu. Yes. Very fast. Yeah. Kaiweuga sasa hiyo maneno it is primitive. Every president has his temperament. And it is expected. Kile some of us toge kiro haria president Akoragwo ri toge Uria Arakara. Tolerance yo sentigiota ithu. Omanyado milioni 50 no marorete iguru. Yes. And they expect you to be their solution. Yes. I was okay imagine you are the most powerful person in the country. Na hario tumuru tutarasa. Huyo kamundu karokira gakari uria karenda amwe tutogizuga president no turakare uru na ngiona ya mugathe uria riu ya kuguruka wira aya aguko kwa left akauga fiei ema fie na ko ni maundu ma Facebook mau manyu na Twitter mau kweru kone mundu rutani neguongerera magoma no anyi okiriga gwone arahota atia kwaku gota cigota icio na ni ingeihoria mafie na kou Lekio nake na Grace ya guikarira gite kiu o president ni areka undu gake. Yes. Oyo wale ho mbere gwa sisi hatutatishwa na yeyote atakayefanya hiyo tutamkanyaga. Okale mwale Moi muvagi gada kunyesha Moi ni mawingu. Kibaki was better composed. Anaoteka na kile kinyado kwa sasa huyo ni binadamu ya mafia kuku. Oda keno akanaga. Alele akaretio ni aishi ya mahio. Huyo sasa ni blood bure. Huna maana jamani. Ni binadamu ya mafia kuku. Wewe ukisha kwenda kule unakula pobe. Kibaki ono tu ateketie auge johinere yangu. Ukisha kula pobe hiyo
Hapana. You are useless. True, you can't be useful. Sasa wewe una maana gani? Hakuna haja. Ni wazalini compose. Okay, nake woka unu wako wake kwa left. Yameile mafie. Sasa Ngoria ndoti kuhudhu. Sasa mimi najaribu kuambia njia ni hii. Wananiambia sasa jamani mimi Uhuru jamani. Kaambia hiyo. Namugatheri. Tena ndare kaundu kau. No unia ike president ine. Leo ni acokia moko na thutha. Mary. Sasa nikisema hiyo sasa ni kukosa mimi nitakuwa ninasema mbaya kweli. Gavana wenyu wamesema nyinyi ni watu ya baba na sikatai. Kialeli ndio mambo ni magapi? Alisema mambo ni matatu. Ona kerigijia yoka ondo gake aihoria. Sasa tuweze shida hiyo. Aga tuetare. Aya chance yao githihare iguru ri. Onake no yakugia na njira yake ya kuhandle temperament. Because when you are the president, temperamental episodes are inevitable. Nadu ni megũkũrakaria Pio. And I think ndio abatara guikara na andu maraukenia matumoriganwo ni Kirindi ni gegũkũrakaria. Ai kana Uhuru, mugathe Uhuru. Auga sasa mimi naangalia ima Facebook naambia mkubwa interior. Hawa watu wanatukana. Kiu mama Facebook mau. It's interesting. Ombuza wa Biblia warakaririo ni kirindi. Akirigithia mathani anairwo ni Jehova. Akimafacania thi. Na akirituheria Ngai miario. Na ikora andu methondekeire kamori kao. Methondekeire Ngai ya mihianano. Ndio makirima-ini. Yes. Oyona aratumwo ni Yehova mwenyewe. Agathii ugoroki wa ndio agathii ku. Toake mwa merio ni nyamu ino. Oikara ko wei ni na rwariuko. Ndadikura ko kuelekea omenya ni niyo. Mutumia Jona muonia kimura atura meretio niki kiuguyo na uki otari nyamba woko rugie wathe ni atengeria ndokidaga cia githumo mucemani rĩu kwanjia kindu thaa icio igiri. Yes. Une mukome hakuya na state road hau. Yes. Otherwise kuchelewa baya. Kukosa baya zaidi. Yes. Ali kuja ni maika wao makahoranio. John ndio cabinet ya bere meeting. Yes. Kuma ihorania ya last week. Raure. Kuri agaicajiro kundu gwitawa macegeca. Yes. Anaigua macegeca gaicajiro. Mako gaicajiro. Uri othe maka kou gutongoria magongona ri. Etagwo Kagondu aka MC Kangwana. Kangwana. Yes. He's an old timer in the industry. And unlike most MCs, when you get to evolve, you get a maundu loko. Awa ndiendaga maundu ni matukaletio maundu mainge. Neho ria ndongorageria ke. Andu maundu. Yes. Actually, what MC pasi ni mundu wa gutongoreria andu maundu. There's a difference. Yes. Mutafaria. Nende irwo riri. Wani ari authority ku itura ria kuria macegeca andu ni ari kayu ga ku command andu riu MC kwende akoragwo ni gucommand andu. Yes. Andu we ndaugara inio ya irio ni ngurenga kama jawe mundu wa ukitindikania na ageni irio tene MC wira MC ware jino ithiwa bai na uku handu
Aterere. Ina abarenga. Ugiretha uramera sogu tai Akoragwo kuo. Bagirira sogu. So ya huyu hakuagi. Sogu oreko. Oreko. Ocio ti sogu. Yagerero na so watu wake. Ngwana is that type of MC. Yes. And the tablet of Mloko Masagasa. Yes. We are MC Kangwana. Makofe. Yeah, nani ale geto goria. Abuga. Kwate kando. Kira Moi Nginya Kuma ni uruthome. Nimitheko. Yale tule dimaka. Yes. It's a mouthful. Uga toro maeria mau iyo ni hima ya gitoro ni uga mendo goko niere uda ngunikaga ni gitoero ndari handu marito maito mange igani oguo oewo Kagwana na muringa rucini mendo nie ndamburete na MC goko no wandaro ayange ne kaka ni akiteketie kagondu amuthuri yo gitwa irake kuria kwa makindie ta wacia kamiti yes na kamiti ndio Leule ni arageire na an office mishap Evira indi. Yeki kwa radio ma MC tukona a bad day in office. Yes. MC Kagwana ri. Nyara hetwo wira wa uitongoria thoko ya kanitha. Agwaka yo development basically. Yes. Toro kanitha ni wakiweta ni wenda gwaka the preschool. Na thari. Yo wira cio ero ni ukage ni from far and wide. Kogwe mundu ri ugatongoria ni MC o. Kagwana. Yes. Kagondu himself. Na nabete kongotha tondu he muthuri umwaro cici uramuhia tere na Kagwana okigerie gucenjia matonyo. Toda cenjagia. Asa. Ori uga ne costume. Au andu ngira muborithie kire nguo cia ngire. Na wa buru. Yes. Areruo thutio ne huthu kwina mbica nyingi muno huko kanitha-ini cia thuti. Nekira magongona mothe. Yes. Ya thuti ho ya kodra. Ya kifu. Na gwa thuti ori. Na medi to ne me uko meige. Turata tu akonera ngai na kiri ntona gwake. Gwa goikia. Riu the miss hapre. Irokeire ha mere-ini ya mbeca. No my MC ri. I don't think that still happens. Tene MC harabe-ini ri. Ni aheo kindu gia moral booster. Akane yo mbeca cietagwo booster. Undu ucio ri okuo. Agakũthwo rĩu. Orosi ati atene muthiru. Ngai thu twaki upscale ile kidogo. Orosi ore okuo. Kineo mbeca cia gũikĩrĩria. And that is usually on the house. Cia kururia. Yes. Cia kwane ndamuikĩrĩria mana matano wa. Na MC mara they are very entertaining. Very. Nginya kwaja agicagi. Meto moves meho. You see, harabe ni andu uraruta mbeca muhuko. Yes. You have to entertain them. You have to keep them occupied, amused and amazed in equal measure. You Kagwana ri. Ayaya kaende wa ayaya para. Na muko ndirai wake wa mirehu. Hey, oyo dio to ko ri aruheko. Haya mosquito. Sika. Ua. Weka maua. Aya. Ayoro najo konia KMZ arabia kia. Ngiri. Ua, tora. Ngiri. Agiri ohore rohi aku agiri akura fine ngiri
Enge okahura le. No, they have very interesting theatrics. Ukagwana le. He's also shrewd and a master of his art. Kwa kinya leu barabe ni rathie ke. Ndirathie na mbere. Na mbere. Niwe ya biagatari athira biro yo besa that volume. It was quite and you know cash. Ni besa ritururagia mundu. Hakinya andu agathi muhuko uyu. Akaroria he aya. Ucio wa mwata mweshimiwa wako. Nida muikiriria batano wa. Mira magobi ya na mweshimiwa oka mweshimiwa tukabothie mboko ile kurehetwo cieko munemu akunengirira tu narua the MC mu yenda gindo kahora tondu ukiciendi haria mwisho ndo manogire na mani na mbeca muhe mboko nengera mweshimiwa mboko mwete ithatu mweshimiwa ndungiagiri ithatu nengera mweshimiwa munengire ithatu ici ni hesi akwira na mboko ici munengera hi ndo Igo igere atware ciana omwetie 500 Agora atega turake kiondo ai kana horo atwaretie hawa andu marehete indo cia mugunda cia auction harambe na kware kimera kia maembe magithie kaginya mathemba Agonia Leuka guana le harambe ay kabothigire kora rohe na umenya uro kuri kuruge Woku mugukiria haya we watu haya Abera kiriko wega. The mishap was not glaring then. Kagwana ri haria ezo kaniriria tondu MC ri ndangirira kuria kiraudini aigira fest na koria ndu ndatwara wega Rurodin yego delegation ya fest ri yes ya igerese nega mokuero irio haria nie nani negetha nyonie Rurodin nage ni aitwara mekurira ni mukunjaga hanini Rego sabona kauro ndio beso na niciekirwo mothabu na ciatangathwo ni undu bogoci muthenya wa umuthi twacokanĩria ciringi milioni 1 na ngirigana ria 55 makovi na dharani twaka Kagwana ri malikia kuria kamathabu ri aracoka agwe secretary wake wa kanitha na mwira atiriri andu haigi chanire hanini aliko Kagwana ngororagia ri ni nginyiririe ciakwa muno ngiruria orio ni cigana nguona he mugwanja ne anire new excitement wiro witu ukorota kiundu nguona he mugwanja ndiraga ciake riu magana mugwanja ngiri mugwanja ndiravunja ngite uhoro cio ri ndingihota kuaria cia ukiondo numira akirisia kwa we undu ucio no mwaka ki no nginya wariririo yo ke rucio twariririe yes arayukara kwa riu aria secretaries akanitha the executive arakirwe heraga embeca ndiraikirie ku kiondo-ini ngiruria na ngigemia itirakire cia wira uyu wa thukuru Orio reikia mbeca ati hau kimahitia ndwiri tururagia riu ndanganira aruria muno ndira mbeca ndirahetwo ciakwa he muthuri ogwitwo Bothu ni arahete deposit ya nguru arenda ndimwende riu ni ndaikia moko muko ndirariganirwo hau ni mbeca ki cia ngurwe riu ni no kuruta ndireka atia ndirarutaga riu mbeca ciakwa cia ngurwe cie kundu kuriku cie kundu guku
Ayo le uri when we wega mbeca cia kanitha iticoka wa gurageria gwiciria turari nawe kagondu tugitangatha mbeca iria tuona ndugicoka kuria cirika umeri ingi ni hera ki no racokerithiria kirindi kagondu wega biu no rahurithia ruhiru gimuno riu mbeca icio uraneanire ri ko ni ndagwatha ta mukristiano mwega ri tuo nawe ni wakana ngaka na tharika ngugia kandi wiki nienda atigire kurera 1994 mogwa kana na ngoro ciakwa Ewe bese jo kuneyo ri ucio nu urabatara nginya audit ni ro ndoge neana muhothi ndoge ku ati ndi kwendaga ni wetie seji hau ukineana hau onya ara mwengeciria ri endo re mareta ia seji akiwa ukuruta matanda to haha ndokwenda njira ciothe ruta seji ke hau ni haronia ni ahia ke mugwanja Mene yake hia nyingi agonda akiri citirakiri cia kuma thutha kurage twika mbeca icio ciake ne ugicokerio no it's a process it has to be accounted yes araugire agocokerio mbeca icio ariroke yo thukuru omuthenya agathoma nginya ithire ateke ciana turi ukana nyina wa mangi tukaina icio nyembo nginya mbeca citu ciganane kagwana Sikagwana Mashegesha's finest. Yes. Alawire nya tosi yago saji ya thiti maragorire kou thoko-inĩ rĩ mamĩire ndarenda anĩrĩra nĩ ngũrũrita rĩa mbere agandũri araugire amĩo we MC rĩmwe nĩ ũbocagwo nginya kũgũra indo yes wentaicie andũ arĩa angĩ magũre wega biũ kwanja mũthemba wa manyeni rĩ kwa indo andũ magũra thoko-inĩ cia Harambĩ ya mbere nĩ ndũma ngũkũ yes na rĩu ngũkũ ngĩenda wega mĩendia na kũu ya mũico yes ngũkũ matumbĩ kwanja ma kienyeji nĩ magũragwo mũno yes no rĩu woka nĩ mũtambũrũko wa thibines na mbembe ciĩho cikoragwo ci nyũmũ ciĩna marangi ndungu icio nĩ ũringagĩrĩria andũ na mboco ona mboco nĩ mahimbagio ngũrĩrĩra mbeca kaigua 50 ai tingiuma 50 we nawe wa maritha cithi mboco cia 50 no nĩ atemengi andũ macaga haha ntwareherwo cũrũ mũtũngi kaigua igana mũndũ mũtingiuga ũguo ciana ciake ũcũrũ mũtũngi na nĩ mũgagatu ũkauma hau ũgakora iria rĩkĩrĩtwo mũcuba wa kurom Zite muziva wa kurom okuneketwo na muoca kwe iria rĩu nĩ ngũrĩrwo sigiste nĩ ũkuongerera kĩndũ wa mangi na ndiũĩ nĩ kĩanake maratheka twarĩra wa mangi na 80 ya ũkuongerera mbaũni cheza sita oh yes yeah reure
Kamaki leto maki no momlia kamaki. Yes. Akuaga na ndithi. Yes. Na no nduthi no ne twale tioro acio muno kwi mithemba. Kwino eigaga iria. Yes. Yetagwo cinari. Gwe cinari. Ngijajengechenge. Na captain. Na captain. Icio nicio cia kuhinga riu iria nyama. Icio ni higa murigo. Wega nicio indoro. Wega ikaba. Na mundu mutungu ndagagirirwo niko. Na ringi murara mwitagwo Tiger. Yes. Na Forcing. Yes. Jai gimakua boda na Yamaha. No negwezi indo cioci he Yamaha iho ya boda. No ici neri. Cost effective gukua nayo okay. Boda. Yes. Kamaki ri. Yakiri iyo iraramaga. Yes. Handu maragiania na kirauni kidaga. Yes. Nikimonania na thirikari. Borithi. We are opposed to how. We talk Koech. Yes. Koech. Araki mutumaya kamurigo. Na aramu yate kamurigo aka othi ojigire ke. Bosti. Okuria bothiti. Yes. Na araki re wega. Yes, araki yake. Araki kinya murigo. Murigo bothiti. Ole ure. Chukuli oguari. Arari araizi ni atigire mukando uyu wohaga no he mukanda specific woha murigo wa nduthi na mugathere ocio ri onaguo no githomo kwaje okuetera indo ire nyenya ri he ori gathagwo nejo zoni ndatagira andu mai na baithiki ya Kristo etafagiria he ondu mukanda ocio urehaga ukagucia no ngiurehe uru no ukurume kara uru uguo nakio no githomo ni githomo na kuringana ni kiuroha he kindu ngioha giko ni kindu kingikua gikue ugathe ndiukagathe muno ningi ago ni kindu kingikua taru ukio aturecia matumbiri ni ubati umenye hari uragerera haria mukanda uragerera na ndukagathe muno ile icokanire ihihinyane ebu kama ki ni expert na mukanda ucio ni makoragwo na attachment naguo muno no mukanda naguo ni wira ni mugucio kimutungu na nduoneka oro uguo na no kuimithia wira no ne wira wa kuwa murigo no nduri giakuoha wega biu na kweri andu matoy horo wa mukanda ucio ona thite na nduthi uciuhite thi ukamura wewe yukua kamba Ngo no rango kana hate handu murunde. Yes. Riu araria ni atigire ke kamba yake yakuo haindo arauga to ni githa kia wira ri ambe arute we ambe arutange wira arute warange athi we kindu tha 4 cio tukuri arakira kamani murata wake na maratigitwo shendi nake kundu ara posti digetigire mukana rucio na kawira ka murigo niwe he muthuri ndwaragira mauti yes muthuri ndwaragira mauti ma ng'ombe na maugi akwa wega riu ni ukone me kurea ki me kurehe bara kurea usu adi thina tuthie kwe mambulei na mau makagire mukanda yes leu thina ri urokeire muraramo wa nduthi ya kamaki nduthi yake ni cikocieketwo nginya enhanced exhaust iria igabo ukaigua ngari ciothe ciarira aramu iguthetwo matawa maria ma mburu ma rungu na kihedait kiria gicina mundu kakuona onake ni he matawa mekiraga mana na ni macinaga mundu no ni macinaga mundu odu no ikwaje wabo okora tare ngari na kingi kwaje giki ba yes kwaje keu ni kioru ni gicinaga mundu oru muno bro maigete post Ligari ire tondu gutiagire mundu haria ubiere mai ko bari toro ri no macemokie na mituma o tondu moko tuko na matawa chini la utu nini wafali chini wewe avade nini natafuta koesi nini yo mnaendaja
Ne baba mama kiadu the. Olije bangi na meso batono wego tare ku atako. Mezi mako nini yo? Ni senke tu yangu ni senke. Edini weta woni anaki. Sini senke tu yake. Mbona ina huruma namna hiyo? Wewe nani? Wewe toshi ni nani no inyane. Tadi tege mule kakendo. Ndiri yake tia tawa. Ni matanga ni umega kwa pigi. Hizo zinaitagwa mafuru. Ni furu light. Najua saa zingine watu wa gari hawatusimamiagi. Tunapemana. Wanatukosaga sasa unampiga nayo. Sasa mwezi kuja hapa kwa police station. Munakuja hapa mkiwagisha mata. Munamagishia serikali mata. Oga munene sio hivyo. Ungimena kesha kwa wate. Gwe na watu liedhero wa uso. Waje borio moko tukoneki. Sasa munene tumefanya nini? Kitu ya kwanza mnamuliga serikali. Mnakucha mnamuliga serikali na mata yenu. Hiyo serikali mnakucha mnaipigia kelele. Ukilia ndio the kabi. Mnajua serikali taigelele? Mmesoma katiba nyinyi? Kama ukweli hakuna mahali katiba imeandika hivyo mkubwa. Unanifundisha sheria? Mweke hizo wapi nani? Maure? Hii watu weka ndani. Sasa munene tunawekwa ndani na tulikuwa tumeletea kuishi msigo. Tukasahau ni kaba. Sasa kaba ndio mnakuja saa 6 usiku. Na magelele. Mnajua ni kama kumulika kindiki. Mnamulika profesa. Sio kupenda kwetu ni vile duthi iko na hiyo taa. Mungevaa kuzimia kule chini wakati mliona signpost mungezimia hapo. Hiyo ni kama kumulika interior. Waja ukoro kwe polisi wena gakari. Ndio aitagenda riu kaule haramu. Kwa hiyo akioka ne mara ndio guoya. Ati kwa hiyo nani? Ni wafade ule mrefu. Hapa kuna mtu mfupi. Unaona ule mrefu ule alikuwa ameshika brother yangu nikaku. Nyinyi ni wa ile family ya Wakora. Sio sisi yote. Ni huyo vile unasikiaga tubo inatokaga mhubiri na mlogi. Wacha ya kale mara holiday sio leo. Wa vivi. Mwingie sel bwana. Mwezi kucha kumulika hapa serikali. Na kupiga kelele hapa na mapigipigi yenu hii. Hii pigipigi ilitoka hapo factory na hiyo kelele yake. Unajua lazima ulori Tena imbiwa ikiwa hivyo. Unajua sasa hata hii muziki yake. Noe nduthihe karomboji yekira wewe ni ka loud. Na noe matika igua tondu agithie gatiga ona thutha. Lekio igua yaniriire ugo tondu matiguaga. Nigekira gwo we. Marakire kirio. Tafari tutirithanĩtie ai. Ajogire kũregio kwenjo gwe ni ile jana wende ulikuwa umenilete wewe naitwa nani? Maki Geshibi. Adiwe na ingine nani? Hata hii Maxi Mbaingi ninakaa criminal. Hapana sio criminal. Tunakuagwa na yeye.
Huyu hata afadhali yeye kuliko sasa sisi. Baba yake ni Lelinda. Ya ndege ukaje atuthia te morithi ko. Acha. Ya ko ndikaigerani. Wacho mona nduthi magecirio ria twitetie ndikaigerani. Matane kindu gia uturera ucu. Ane yo ndana kuriha wega. Like yeah. Nduthi mauga morithi ni mamethaira mahitio na hatari. Nini unatafuna? Na makio daire kule mauzo. Onana ni kajaba. Na kana kubalio kiseria. Si ati ni miadarati. Bona unakuja kutafunia kwa post. Ungetembea huko? Vuta mkia.